Jaintia Photographers and Videographer Association JPVA hak arpuwetrik nailar. Kalapan kutno ya Jaintia Photo and Video Fest arja arpnrio. Haka jingdon lang umintri ka sorkar jala bat MLA ka jawai ma wailat miki shla kum ukongsan. Bat MLA ka kriat ma kermen shla kum usembut kongsan. Haka jingalang lapenlong hachut waku indoor hall jawai. Layo ka jingkaran pediang na President ka JPVA ma Jomansan N. Pasa, katba Vice President ma Ruhi Paya Pawa, walapan sengawi ka history lingkot jong ka JPVA, kabalaseng ha ka arpwetrik nailar arjar arpasan, bat menta keladap shisnem pura. Uma wailat miki shila ula ay ka jingaro ya ka seng, kabawat hapadeng ka jingay lenti kabadang shisnem, Henry kalala ban pen iye kikam kiban ay mensie miki samla. Haka nigasngi lasam kusnam ru shakinong job haka jingakop shondor bat ringdor. A very happy birthday to your association. Neiba anda pinne chisnep. Henry, kawa kejingiro we pi kawa wat haperdi jing lai luti yong pi badang chisnem le. Yui yaki kam ki yong pi. Bad dayo pi ya kate kejing tip mit. Siang thoi ke journey untuk go suk bat nga ekubleyo ya ki founder members yong keniga session neba em kam bha kani man go em kam bha bat ngai skemo wa the form pi ya keniga session da kate ke jingmut kawa utei ya ki member gi yong pi QM hakani ka jo ka profession yuluti wagani ka session form bikara kata ka jingmut kawa like pi uya kene ki para member pi mesti mangawi ne ba snyal thoi kani ka kam daw bon mesti mangawi le dem ga session kawa te lakam daw gi members tang wa yo ki mom diu ya ong ya kata ka dor go lai duna go lai rapsat Tanay tay daw kata kami kata kajing pair jingmut daw mi kata kajing note kata kajing bichini parai tay ngai skem ada kajing yong kanika a session yepi u wanra ya kata kajing kre lang ko rengkat hawaro ki member yong ka session but the yoi kani kakam the mango chibenta nagawi ne nagakam ko yo amay yo kaji Bat kam jole kawa penku ya ke ekonomi yong ke state yong i. Bat kam tam hakani ke por bat ke juk ko kat ni. Da ke jingwan yong ki smartphone yoi da kala ketika mo hakani ka rukom ring. Da ke jingwan yong ki drone yoi da pair ketika rukom ring ki video. Da ke jingwan Yong kaniga AI lani ka artificial intelligence yoi the pair korukom edit lani kaman open wandur yak ini ki dur bat kam jole iki video tenai daw app kami u lai rangkat kat kam ka technology ko kat ni awi ka story ko ngajo khana bhaw ko ong em kam u kui kat kam waya ka juk kat ni Lada imbodi kat kam waya ka juk daw cha ichedin kam nagawi na story ko ya to bha wa kanika photography wa videography jan kan mu jan boy bon na pradi yong phim kan mu re hen re ni ko he ni kan mu gi wa to at once upon a time the whole photography was captured by Kodak camera the Kodak Jan ko win ka company ko hay tu ipor iwarim ko hay tu ipor dang ring gi de ki film de ki tu gi hap thedi ki tu gi film de te thap ki tu camera choni de ne te hay tu ipor to kam ga kat ni mo boy ni gi wadang khian kun tip ko re gi kat ni de pap na camera chon hay jo i thau chi phau ar phau sin hen re tu ipor hap klik ba vi ni vai le ha ka chiril le phau to li wa em le de baklai klik khajak de ne te da kun Hei por menchua lada bakla ka tu kamera khajak ki pli tu go bia da do dor bia em bajan hei ti por ki wa hei jing bakla u sai la ne u
boy gitu ki film le la da boy hai thau em like that spoil itu idur tenai te dau dem te hai tu por to waro kini ke fotografi business they capture the Kodak very important to change with time to upgrade with time แต่ให้จุยปอร์เละพี่น้องชนดูกรรมมันกัดนี่มีอีกดูกรรมนี่ดอนี่ฮับอีเละอูเอกิเทรนนิ่งฮับอีเละอูบูดและนี่อูย่ออยากกิเตกิจิงสตาร์ทอยากกินกิเตกิจิงติบกัดกรรมวายะกับปอร์กระจุกกัดนี่แต่ในใจดาวงาอปีหล่อยากันนี่กับเซสชั่นวมฮาวกูดีดูกัดมั้งอูโฟกัสดูกัดหักตะกยอกรรมยอจังHenry fokus lek kamu om kim ni create ya ketika awareness penman ya kita ki workshop penman ya kita ki training ya ini ki wa ya ketika jengkwa woman kita ki photographer bat kam jole ki videographer tengah senyau komen no bat you le yang tentu ke video ya ke first program go de le pi hai tai ha yau musiang woman go yusuk ha ko jengmut ha bat yuluti ya ni chikmat le da kam gitu ki program jaj program daw cho jan last time ha jing chem gyong i le da e jing mut ye phi wa ye phi collaborate wa ka skill office ko po ka district nei ba emi ya ka skill meghalaya ka wa na ka ni ka department jo mo jo pai ya kinong a training kinong a training dep mete ka government ka sugo ya itu ki agency lene ya kitu kinong ya kani ka association ya ki group ki wm ya ka expertise ko UA ya kani ka training that dep mete ye pi collaborate wa ka office yung skill development officer ha yung ka district yung i yo ha ka tu ka last program la yo mo o to guess yung pi tanga yuluti ya ye pi collaborate khnang yo a fund ye pi khnang wa pi won yo ye pi a ka free training ya kitai ki won yuan kwa uwan chim ya ni training lani ni workshop ko yong pi kate to ko ye pi always you can collaborate but i xiao thu i to ka photography and videography goes hand in hand with tourism and at the same time with art and culture no doubt the sports and youth affair department to management ta to bon na ki nong wa mo ki new ki wadang one joint to man ki youth ho em ka benta tang wa ka major ka nga ka jing sia wa yong nga to ki ka to approach ya ka tourism department bat kam jole ya ka art and culture department festival ge yong ki to open man phiga to prachang phiga utor all around Jaintia Hills mut side by side pen man bhi ni ka fest bat kam jole to promote pi ya ka any particular tourism area kamu man gawi na ka group ko man popular ba hi por de dep ka teto ka tu ka discover Jaintia jan hai por wa em ga por wa klan sedang yak tu ka discover Jaintia jan hai tu sedang upau ka ni ka Krang Suri sedang upau ka Thalasken dep te givi tourism spot the yuluti ya walang ban yong pi le ye pi upai ye pi identify kam gite githau dem te promote pigi but kam jo le hagitu githau ye pi bo ki photography competition le ne ki videography competition hade ne tu pelak pigi ha ka chuki pai ba teman go ke chibenta you are showcasing le ne you are presenting le ne mut mo spread pi ya ka popularity leni ya ka beauty yom ketuga thau ne bhai le lada deki 1000 kilometer le i ukat ni ha ka jing start yom ka prathai da ka jing em yom ka technology wo chong deki 1000 kilometer ni le ye pai nang ba ka phon dem te ong nga kwa online ka ka thau me te lada pai i kat ni bon yo i ni na po state yom i le you travel abroad ketu to waro ile ne bha na daw yong ki photo and videos ki wayoi ha ki social media that we also should do the same thing te nga karpa re phi but hai joi por nei ni daw ye chong byang ni
yo ya plan bai ha gon gadur ka wa ye collaborate lang wa ka tourism department tanai te daw pi to man pi ku da prepare henry nga bathan yu wong nga nga e yo pi bathan man pi ku em pha de ku em pha ta ni bai le mp ya chief minister uwa perkhat nei benta yong ki khna kan ro nei benta kini ki vi ki approach mai te waro chikat tu la phai pra khandes ne man chwa nga ong ai pi kam ki khna kan ro kam gi youth pi perchang wan utho ha gi ti por kai ka scheme go em nei benta ki khna kan ro bon ki sports club bon ki ni youth group njo mie gi perform em gi bertut dan hi tang mie gi organize tournament mie gi organize program nei bhai le mem support hai porum chua ka sports and youth affair department ka annual budget yong ka sports and youth affair department tangwa nga parpa ap you have to maintain the quality we cannot compromise with the quality ni ba snyao thu pi kat ka national game kat ka national game if anything happen it will be in the national news in the national media tanai dei daw nga karpa ri but apilo ya session ge yong pi wa em kam pi le u train u pen tbit pi la de wo ye pi u yo compete wo kitai ge pi ne ba i le yo pi mentu la da em won ga kam go pi pan pi i le mi yu e do ni ne ba le i have both is certain set of condition certain experience but kam te ter yo lutio wo to phi le u man phi un biang phi u train phi le de at par wo gitai khnang wa i le yo suki u yaklam suki u ong wa i le halor wa em gi yong i ki wa biang gi experience ki wa biang gi tier ki wa biang na dong chodong i le wan rai na ba ka te to nga wa pi le phi yo lutio waพอกำมันกัดนี้วิวองโตทำตำระดับไพ่ทำให้ขลียฮีโตที่ใจเตี้ยท่านโตคนมันจะไล่มาจากมันไงอยู่วัดชิตาเชอีแหละก็เลยกินเลยแหละบุญนี่นี่ยองอีวันไล่ทำตำงบกับโฟโต้วิดีโอกราฟีแต่ยูรุติโอวันนี้จากมันโชว์เลยว่าดังเป็นติบิดยูนังเป็นพาโชว์พีเยอะเลยดีแต่เด็กนี่กินตินงา wish you all the very best yeah the whole team and to each and everyone who have been a part of this festival and may your cameras capture not merely faces but emotion, not merely places but their stories and not merely today's event but memories that will remain for generations. Creativity meets opportunity and talent become livelihood. Jadi kini kita cuau cuma negaliang gayonga kam cibenta wow emen sim ka jungi kerek lang kam ongen ni ba sang thu pi mut ke department yong em direct link go ni ba le ko to wa mo ngapa ya sports and youth affair han rai han kat tele kam cibenta wow emen sim kam tam kam madang man pi ke te ka session ko wadang sedangแต่ขณะโมเอมันซินโกดังยี่โชพีอุลายชักพัดโกเป็นทบิดเยลดีแต่นักเรียนยองงาคำว่า last time โกได้ request พีแต่งานระอากันนี่ก็ order ยองกับ financial assistant ก็ว่าเลี้ยลักสันพาวตรงกาในบรรดายองกับ session นี้กันนี่ก็นี่แต่งานให้กันนี่บรรดาเอกเล่ยอง assistant director of sport มาครูบอกภาษาว่าได้เยลชุดตมเยลวุฒิในภาคว่าวีองอีมาตนาหากันนี่ในภาคเสียงทุยต่อเอ็มกัมmột chính em cam có bốn gốc để nên thì đào yên lệ dùng dùng smart cắt đi và lại dùng dùng yên đi thế thì cũng lấy dùng mà kêu bọc sa hay cái chính pia cái dùng wood wood để dùng ready the order tengah kerpado yang president và yang member dùng cái Giantia Photography and Videographer Association yung one pitch kemat yung receive pi ya kenika financial assistant na sport na Directorate of Sport and Youth Affairs na bentau kana worship